بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mahuli niya mga palanggungan sing kami agama Islam, sumugpat kita niyo sim pangadjian ha kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Sambat in kita niyo yawutan taniyo na impag-iyanun as-syafa'ah. Nasabot si muallif rahimahullah, was-syafa'atu allati iddakharaha lahum haq kama ruwiya fil akhbar. Salta na in syafa'at aun siya syurut, aun siya requirements asupaya jumatu inamo in pag-syafa'at. Muna-muna in syafa'at suway aun panugot idin sin Allah subhanahu wa ta'ala hatau sumasapaat. Hatau sumasapaat. Dalil parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Bisa kaulo lalong niya isiyu palong niya inamo in sumapaat. Tawakan wayroon na makasapaat bat malingkan mapuasin idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Demikian paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na lang niya makasyafaat buat malingkan mapuasin rida dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hatao si masapaat. Demikian niya paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Pila nasadjalong niya inday na mga malaikat tahlawm simpitong lapis langit iwan sin lupa, di laong niya magmumpaat in syafaat nila illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Bat malingkan mapuas idinan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hisusun kawayaan nila syafaatun salta bang magridain Allah subhanahu wa ta'ala. Amiyatu in dalil sin in syafaat di siya jumatu bat malingkan suway aun panugut dayna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwaniya an yakuna al-mashfu' fihi min usatil muwahhidin. Ikarwa syaratnya suway in syafa'atun dainha mga manusia muwahhid. Salta nakasud sila palawm apinarka jahannam sawad sin maksiyat nila mapuas dain sin syirik. Ay bimakna intao diagpakan sing kamatay wayroon nakapagtawat indusa na hinang nila marukaing din na syirik, ay bimakna in sila muwahid misan sila makasud palawm apinarka jahannam masyapaat sila sintao sumasyapaat. Sa apabila in manusia nakasud palawm apinarka jahannam in sawab in siya day na mga ahlus syirk imihinang syirik na bisan pa yung kaunan ni haji, bisan pa yung kaunan ni magsasambahayang, bisan pa yung kaunan ni magpupuasa, bisan pa yung kaunan ni imbang sana tausog, imbang sana yakan, imbang sana siyamal, at kala wayroon siya nakapagtawat sin syirik na hinang niyaon, hawayroon pa siya diagpakan sin kamatay, di siya masyapaat sin kampong niya, di siya masyapaat sin anak niya, misampain anak niya alim, misampain anak niya awliya, bang indusan niya syirik, wayroong kipagtawatan di siya masyapaat sing kaluarwa niya. Hadith dayon kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya syafaati li ahlil kabair min ummati. In syafaat kulong niya long si Rasulullah sabda niya, pamanga sadya manusia, pamanga muslim sadya amuin nakahinang dusa rakula mapuas dain ha syirik. Ay bimakna biasin damikyan yadto amunin syirik, wayroon to dapat niya di niya mahasil in syafaat amuin pag-iyanon dain di
Jari niya mga umat Islam in syafa'at na bahagi nagduwa. Syafa'atul am, syafa'atul khassa, iwan sin syafa'atul ammah. Imakna niya syafa'at amuin tartantu sadja panabi, iwan sin syafa'at pakatan bariman, pakatan mu'min bariman ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod na rin dito in mga kanabihan, lamod na rin dito in mga malaikat, lamod na dito in mga muwahid, in mga mu'min, in mga awliya, lamod na rin dito hapag iyanon syafa'atul ammah. Bangkitan niyo magbalik mari, kapag iyanon na syafa'atul khassa, amuin syafa'at tartantu sa jahanabi, na bahagi siya nagupat. In syafa'at amon tartantu aja pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bahagi siya nagupat. Hikaisa niya asy-syafa'atul uzma, amuin syafa'at sa laggo-laggo. Hadhihi syafa'ah takunu yawmal qiyamah hinama yatulul mawqif wal hasyar 'ala an-nas. Inamun syafa'atul uzma ini amun syafa'at sa laggo-laggo. Jumatu in parkala ini bang umabot na in waktu mawqif, parang mahsyar. Parang mahsyar, in kaaunan sin manusia naghuhuwo way tamungon niya. Timitindog imaalop pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum wukufun ala aqdamihim. Timitindog sila. Syakhishatun absarahum, yumuka misan. Kakitaan mo hapamayhuan nila, iwan hapangatud nila, inamuin buka nila, hawak tuyat to. Jufat, urat, way tamungun, way chinilas. Ay bimakna naked, full naked to din waktu to. Tadunu minhum syams, masuok maun pao nila, inamuin suka, matasuka. Wa ya'khudhu minhumul irq, agad sila malukmos, sinamuin hulas, sinamuin paso, sinamuin waktu yato. Parman sintuhan, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Inang kaadlaw hamawqif, parang mahsyar, na longsim Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya in lugay niya sinhang kaadlaw 50,000 sana, kay man tahun inang kaadlaw rin dito. Na, mga umat Islam, kulang rin habang sa manusia imag-umol siya kay man tahun. Sa inang kaadlaw, waktu ito kay man tahun. Fayataqaddamuna, wayatlubuna, wayatlubuna man yashfa'u lahum indallah. Ampa na sila manasawan, lumawag sila sinhisyuin makasyafaat kanila. Doon hawak tuyaon hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. An yurhimahum minal mawqif. An yurihahum minal mawqif. Lumawag sila. Amuin mga manusya awak tuyat to makatawang kanila, makarihil kasanyangan kanila. Jari niya, fayatuna ila Adam alayhissalam. Sambil nila ipaglanggal inapo na to Adam alayhissalam. Thumma yatuna ila Nuh alayhissalam. Pagdatong nila matukan Adam, di na sila matawang. Sambil nila piaglanggalin Nabi Allah Nuh alayhissalam. Indamikyan nabiyat turaysab. Di na sila matawang. Thumma yatuna ila Ibrahim alayhissalam. Sambil na piaglanggal nila Ibrahim. Damikyan nabiyat turah. Thumma ya'tuna ila Musa alayhissalam, sambil piaglanggal nila Musa alayhissalam. Thumma ya'tuna ila Isa alayhissalam, piaglanggal nila Isa alayhissalam, indamikyan niya. Biat turaysab wayruun da makasyapat makatawang kanila. Fakulluhum ya'tadirun, ingkatan sila yato mga kanabihan na sabutahin doon, magtuwi na sila mangayo kamaapan, sindi sila makatawang hawak tuyaon. Wayakulun, ang panamamung mga kanabihan yato, inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu mithlahu.
Sabunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala landu tuod indugal niya haadlaw ini wayroon siya bakas diugalan nakaunah damikyan di na siya rugalan mapuasin ini. Fayatadiruna ani syafa'a inda Allah fi hadal mawqib. Sambil sila mamuas mga kanabihan wayroon matawang nila hamano siya waktu ito hatta ya'tu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil sila miyatu miyanaw panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam makitawang. Fayaqul laung sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana laha. Kulong rin bahala. Kulong nain bahala rin doon. Wa yataqaddam ila rabbih sambil siya humarap matupatuhan niya Rabbul Alamin. Wa yasjudu baina yadayhi ampana siya sumujud in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahmaduhu bimahamid sambil niya pujihun tuod pujihun niya in Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud pamuji. Wa yad'u wa yatadarra ilayhi mangayo mangindua in Nabi Muhammad iwan magpatikupo panapa Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuqal sambil siya sambakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawang na ya Muhammad, ya kaulawang na Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'tah. Ya kau Muhammad, ang katanalong niya in bayho mo, ang katanalong niya in umo yan, salta pangayo na kau hirihil na kay mo, washfa tashfa, pangayo na panapagsypaat na kau, hiruhul itugot ko na kay mo in amuin pagsyafaat. Fayashfa'u fi ahalil mawqif, sambil sumapaat na, pion na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang hisyuin syafa'atun niya hadlaw yaun. Fayaqbalullahu syafa'atahu lam yashfa' illa ba'dal idhin. Taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in syafa'atun niya sa sumagawa di siya makasapaat at malaingkan suway po asin idin sintuhan. Ay bimaana bening kahantang niya. Lang na ya Allah, syafa'atun kulong na intaw yaun. Di yaw masyapaat bang amo indi idinan sintuhan amun umyan ni Allah subhanahu wa ta'ala okay na syapaat mo na siya. Diat to inamuin kahantang sin pagdihil idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to pagtawagon as syafa'atul uzma. Ini karwa baki ang sin syafa'at. Syafa'atuhu fi ahlil jannah an yadkhulul jannah. Syafa'at sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ha mga tausulga in papasurun na sila pasulga. Ay bimakna in mga manusia amuin kialukis na kita ng result nila sinin sila makasudsulga sa paatun pa sila sin Nabi bang man sila makasud palawm sin sulga liannahum idha ja'u ila ahlil jannah la yuftahu lahum alal fawr sawab im mga bariman amuin makasud palawm sin sulga di ukamun kan nila magtuy sin malaikat amuin tunggo sin lawang sin sulga mapuas suway dumatong in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sumapaat kan niya ipapaukab. Fayastashfa'una bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi fathil jannah. Humarap im mga bariman mangayo tawang pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ipapaukab in amuin sulga. Fayashfa'u lahum fatuftah. Sambil syafa'atun na sin Allah subhanahu syafa'atun na sin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in mga tao sulga ukawun na sim tunggo sim sulga ukawun na sim malaikat tunggo sin amun lawang sin sulga inamu in sulga yaun. Qala ta'ala inin dalil sinamu in hikarwa amun syafa'at sin Nabi pa mga tao sulga parman sin Tuhan hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Sambil kuno umarap madto in mga bariman ukawun na sin malaikat in lawang sulga mapuas sin syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian niya sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata babal jannata yawmal qiyamah fa astaftah. Artinya, ati dumatong akulaw niya, maunlaw niya paharapan sinamuin lawang sulga. Pag-uwos, faastaftaho, sambil ako mangayo, ipaukab, inamuin lawang sulga. Fayaqul al-khazin, sambil mamung intunggo sin lawang sulga, ayaon, manant, isyukaw lang niya. Lawang sin lawang sin Rasulullah, faakul, inisambag kulong niya, Muhammad, inakulong na Muhammad. Fayaqul, sumambungkan na ilawa, inamuntunggo lawang sulga. Lawang niya, bika umirtu, la aftahu li ahadin qablak. Naraak ako lawang niya sinallahu ta'ala, hipaukab, inamu insulga ini, pasalan mo, then doon haon, wayroon na kulong na naraak, hipaukab insulga, mapuas mo. In hadis, kaya riwayat hi Imam Muslim, dahin na hadis si Anas radiyallahu anhu. Ami ito ikarwa ni mga umat Islam. Inhikatu niya syafaat an yashfa sallallahu alaihi wasallam li unasi min ahlil jannah fi rif'ati manazilihim fil jannah. Ikatu, syafaat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanga tao sulga amuin bang man tumaas in darajat, in level sin amuin tao sulga. Abi makna, sa pama insyaallah kita niyukatan makasud palom sin sulga, matto kita niyo mga yu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, syafaata kami, pataasa in darajat namo din di halom sin sulga. Pangayon sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala, bang man na tumaas in darajat mo, sambil tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapuasin idin niya, ang katun niya in darajat mo, dahin hasulok ayaon, harap matupahambok sulok ayat to. Biat to in kaunan sinamu in syafaat. Hikatunay niya to. Ini kaupat niya syafaatuhu fi ammihi Abi Talib. Ikato syafaat, abuin ikaupat, pagsyafaat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haamaun niya hi Abu Talib. Ma'anna syafa'a la tanfa'ul kuffar. Sin in syafa'at, di siya magmumpaat hataw bukon muslim, hataw kafir. Ay bimana in tao kafir, di magmumpaat kan na in syafa'at. Sa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matura siya panay pa Allah subhanahu wa ta'ala, syafa'atun niya inamuin amaun niya hi Abu Talib. Qala ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Parman sintuhan, di nalong niya magmumpaat in syafa'at, si magsyasyafa'at ha mga tao bukon muslim kafir. Sa isang biyato, lasa ni hamaw na hi Abu Talib, mangayo na siya matto pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man masyafa'at, makarihilang kamapay na maun niya, sa dalam simbiyato, di ra magmumpaat in syafa'at sin Nabi ka na maun niya Abu Talib, sa sumagawa hi Abu Talib isab impi nakamagaan siksa alawm sin apinarka jahannam dahin ha mga kufar. Amo yato in syafaatul khassa, amo in syafaat tartanto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inupat yato. Ini karwa syafaat, amo in syafaat al-amma, syafaatul amma, syafaat pakatan manusia, atina katan simbar iman mu'min aun irihil islat kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala syumapaat. Wa amma syafa'atu fi ahli al-kabair fi an yakhruju minan nar, adapun long niya in syafa'at sin mga sila manusia pa mga sila amuin nakahinang dosa rakula ahlul kabair, amuin pagwaon sila halaw mapinarka jahannam, wa an la yadkhuluha aw alla yadkhuluha, iwan sinamo hindi sila pasurong palawm apinarka jahannam, fahadihi syafa'atu amma takunu lil malaika. In syafa'at ini syafa'at amma, makajari malaikat in syumapaat, makwatakunu lil anbiya, makajari in syumapaat mga kanabihan, watakunu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, makajari nabi nato Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, wa takunu lil awliya, demikian makajari sab pa mga sila awliya. In awliya mga umat Islam ibot pahaman yu mariyaw in awliya bukon pag-iyanon mukumbiya sin pag-iyanon sing kaiwanan amuin long niya di paghapdiun. Banglong niya humarap long niya pakimba magtapakkur at tawakan mag-ibadat mamarahin na kan na intasbih niya ipagjikir niya. Bukon inauliya bukon be sin pag-iyanon sing kaiwanan amuin magpanopay dakat bukon mga umat Islam. In awliya asal baitaan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala bang sun awliya. Parman sin Tuhan, ala wa inna awliya Allah humul mu'minun. Bukon kalong niya lang sin Allah ta'ala parman niya. In awliya sin Allah ta'ala amo na in mga bariman ay bimaana mga umat Islam in awliya bukon amon pag-ianon sin mga tauyat to. In awliya amo in mga mu'min, mga bariman nakaamo in pag-iman nila. Adapun in mga manusia baliiman ay bimakna bariman sadya hagamis, bariman sadya kupya, siya bukon bariman ilom sin pangatayan niya na bukon sila ito in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In awliya amo in matan mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takunu lil afrad yashfa'una li abaihim. Demikian niya insyulakan din ha mga mu'min na in sila ito makasyafaat. Fahiya syafaatun amma lahu wa li ghairihi alaihi salatu wassalam. Syafaat panabi iwan syafaat pakataan manusia. Ami at mga umat Islam inamo in syafaat siabot si muallif in syafaat kuno amuin tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana inyatuhak ay bimakna suway mo siya paratsayahon. Bang mo siya di paratsayahon mayroon syafa'a di kau mataruwilang dahin ha mga jumlahan si bariman, si mu'min. Demikian niya mga umat Islam nasabot daysab si muallif rahimahullah. Qala al-muallif wal mithaq alladhi akhadahu Allah ta'ala min bani Adam wa dhurriyyatihi haq. In mithaq kuno imana sin al-mithaq ahadun muakkad. Imana sin mithaq amo na in ahadun muakkad. Janji mahugot. Nalong sin muallif in mithaq amo in janji mahugot. Amo in kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala ha anak apo Adam in yatubunnal. Ay di makna ya mga umat Islam in kita ini panubo sin Adam alayhi salam bangsa manusia aun ini mithaq tanyo aun janji tanyo mahugot iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in inibunnal suway na to paratsayahon inamun janji ini. So rendo naon in mithaq bimakna ahadun muakkad biasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa id akhadha Allahu mithaqan alladhina utul kitab. Tatkala kiyawa sin Allah ta'ala in janji mahugot sim mga sila amuin ahlul kitab. Demikian parman sin Tuhan wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin. Tatkala kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala in janji mahugot sim mga kanabihan. Walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Israil. Sabunnal tuod kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala tema niya in janji mahugot sin amuin banu Israil. Ay bimakna imana sin al-mithaq akabtangan si muallif amuna in janji mahugot. Uno in mithaq ini. Kala mga suka mo uno in mithaq amuin janji sin kita niyo mahugot. Hawak to pa kita niyo mayroon limahil maripadun niya. In mithaq amun janji sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala al-mithaq alladhi akhadahu Allah ta'ala min bani Adam wa dhurriyyatihi ini an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. In mag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala salta di kita niyo huminang sa kutukan niyang sulag uno-uno. May tahawak tumang kita ni lumahil padun niya na ngayon na kita ni panunok. May tahawak to na kita ni lumahil padun niya na ngayon na kawa mga kajinjinan yan halom sin pamaymayan mo. May tahawak to kita ni lumahil maripadun niya na ngayon na kawa pa mga kakuwul-kulan mga yu barakat. May tahawak tuman kaw lumahil maripadun niya
Piyaon mo na imbud bunggaw, hinangan mo na entrance fee, wayroon makasakat matto, makasud palawm 5 buleto. Ba't malaing kansoy ko mag-entrance fee, iwan na imam niya, mangayo barakat mong pakubulyaon, makiuli ha mga sakit ka na naman niya. May biyalu wasing kita niyo muslim mu'min, inamu in janji, mithak sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, kanalon na to, ayaw niyo lupaha. Ayaw na to lupahon in janji na to mahugot. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to kita niyo piyapanjari niya. Hawak to kita niyo niyawapah. Haway roon pa kita niyo kaya huyop. Palawom sinamu intiyan, sinamu ina sing kita niyo. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Simaksi kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sintuhan na parman niya. Bukon kalaong niya, ako yung Tuhan niyo. Suway niyo pagsumbahon. Suway niyo pag-ibadatan. Suway niyo pagpangayuan barakat. Suway niyo pagpanginduaan. Bukon niyo pagpangayuan niyo kubul. Bukon niyo pagpanginduaan niyo taumiyatay. Bukon niyo pagpanginduaan niyo nunok. May tahawak tu biya, hawak tuman kamu buhi. Limahil maripadun niya, biyaluan niyo rain amun janji niyo. Alastu bi rabbikum? Bukon ka lang sinallahu ta'ala, ako yung Tuhan niyo, mapatot niyo sumbahon. Si maksi ikaw magtuy, lammo kalu shahid na. Si mambong magtuy kita niyo katan. Saksian na mo ya Allah, bala shahid na. Kita kamo mga umat Islam. Baluwa pa ko patuhan, baluwa pa ko pamanusya. Taliun ta niyo marayaw in mithaq ini. Jari niya, كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهر كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم الوحدانية بيألون نسين كويتا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنسمنا تقولين الله سبحانه وتعالى بيغوى نيا دين هپنوبو سن نبي آدم عليه السلام دين دون هتay Quran niya inamuin kahantang niya biya kita niyo sa parati amuin atom dhur amuin biya uno wakajin dhur amun atom siwi yaon kita niya mun atom ya namun kakita mo sa bangon sinagsuka on den do kakita mo biya siwi atom siya iko kay ngata mangun nabasa sinog biya siya sa parati atom paguhus wa ashhadahum ala anfusihim ang panan sila piya saksi sintuhan doon ning ginawa nila si masaksi sinamuin mithaq yaun sing katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala katan uno na an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a fa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam inin hadis menunjuk ya mithaq mga umat Islam tumtumun na to in hadis kaweta sin nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah akhadha al mithaq min dhahri Adam alaihi salatu wassalam bi Nu'man yani Arafa fa akhadha min sulbihi كل ذرية درعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقاموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم sabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala kiyawa niya in mithaq din hatay Quran sin Adam alayhi salatu wassalam doon Arafa dain ha binhi niya sin Adam alayhi salam sambil namung in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman hawak tuwetto alastu bi rabbikum bukon kalong niya ako inamuin Tuhan pagsumbahon ni suway saksian sing kita niyo bala shahidna uun saksian namo ikaw ra inamuin Tuhan namo amuin susumbahon jari niya mga umat Islam wal ahadith allati fiha istikhraj dhurriyyati Adam min dhahrihi kathira in hadith manunjuki atungod sin amuin topic maudu nalileta no simbiyaon mabanos in hadith manunjuki atungod si mithaq inyaw tumabanos sa yash wa ba'daha yashhadu li ba'd in tiap-tiap daing kanila mga hadith ito saksian niya inamuin kanya pa kanya tinya hadis yaon saksian in hadis yaon biya ini wa ashhadahum baguhus faminhum lakin ar-riwaya allati fiha annahu
annahu istantaqatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Sa long na hadis amuin kawaita rin doon dain ha mga hadis manunjuk rin di ha mawdu ini amuin hadis istantaqahum wa ashhadahum. Amuin hadis pialabtikkan nila. Amun na mayta alom sin hadis na aun hadis na mayta rin di sinamuin pialabtik doon hadurriya sin Adam alayhi salam yung piasaksi doon na ginhawa nila inbiya sinamuin parman sin Allah ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Na sa problem faminhum man la yathbut hadhihi riwaya kama dzakara syarih Abil Izz. Aunay na mga ulama inamuin hadis amuin na mayta atungod sinamu qissa sinamuin mithaq ay doon nasabot sing kita niyo aunay na mga ulama wayroon nag-isbatikan niya namarat saya kaniya. Biya sinamuin kiyawaita sin syarih sin kitab al-aqidah tahawiyah hi Abul Izz al-Hanafi rahimahullah. Sa ini namun sahih wa asahhu ma warada fi sya'n al-mithaq al-hadith alladhi fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa in hadith amu in sahih manunjuk kirin di mawdu amu in kawaita sin dua sahih amu in Nabi kawaita sin Bukhari man sin Muslim hadis si Anas radhiyallahu anhu ay bimakna ini na hadis amin sahih. Inna Allah yaqul li ahwani ahli al-jannah adaban. Sabon naltuulin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparman siya namung siya ha mga tao amuin magaan gaan insiksa nila law mapinar ka jahannam. Ining parman sintuhan kanila aki kanila. Law anna dhalika ma fil ardi min shay'in kunta taqtadi bihi banglong na ingkaaunan mo waktu kabuhi adunya ay pa kung nakasudbiyaw na lang mapinar ka jahannam pag ubos da akong takaw hipahinang imbiya ini hinangon mo long niya qala naam long sim mga tawalom sinamoy narka makangaan indo sa long niya hukun na faqad sa'altu kama huwa ahwan min hada wa anta fi sulbi Adam. Na sabon na tuod bakas takaulong niya piya ngayo ataw bakas ko piya ngayo kay mo hawak to amuin imparasan mo makan gaan dahin sinamun waktu ini biyayaon alam sinarka ini hawak to in kaaunan mo hasul baka wabinhi pakaw sin Adam alayhi salam inaki ko kay mo bukon kalong na inaki ko kay mo alla tushrik bi fa abaita illa shirk kun kalong ni nakikukay mo hawak to kaw amoy binhi pa sin Nabi Adam alayhi salam long niya bukon kalong na iyan takaw ayaw kaw magsakuto magsyirik kako sa sumakawain pini mura mo rin syirik. So bima na mga umat Islam mapuasin janji mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ina mo intunggalom mo siya hakatan sin uno-uno na bialo wa murain niyatu pini murain kasyirikan amu indi kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina hadis kaya waita Imam Bukhari iwan Imam Muslim. Amu yatu mga umat Islam inamuin manunjuki pamithak surendo unhaon ang mga dalil pagdali sin mga ulama manunjuki ha ini. So insyaallah ta'ala sugpatan sin kita niyo inamuin lilayan sin al-aqidatut tahawiyah next week Wednesday yato insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.